kahamyanya baheza kwata omushuma obu barukwe kwasa amashitaga motoka obutabaho ari ndiye koko ndiye koko yatuzariya tuyazesha tuzinga mwandi ngumanya okweza amashitatu ziriyo hariyo zakareze kuko zeshaju hata kinane ngeze kugamba nekintu eke mwanya ntubera najya bamazuma tugambe kintu bitwa kintu kitwenteje muri abantu barangamo bitwa kintu kitwenteje nkabenyima kabantu abenyima no kukwata umuntu akuki kwanza notine mvuga nano ko umuntu wenyine kujarize kutahira kutwe nako bunya jayiteka tekira ine bihora ine matuma ineki hata na mwomo kumushagashaga mukamentu mukuma kumire kukato kutera nangwa station hari akaguhanze ngo bije ngo bamukwata kula cyo cyo nabaraze ko nakatera gisu mutabashuma bari mu patirente wenu baje na konkete rya broki nge muhara yona yachukora naga karamte atagambira gombora bizo tshanja ba batiyambenteje hakara bakaza kamushanju n'abashanga bashatu kisoko yaje kungamira ngo polisi ajangu nyowe ko atente njitwara gombora jambi kwangu tuyambe niki ngumshije ngo tugende agenda nito tukumanya namwe tugeze atunye ne bandiro ko takumanya umushore muki afungura emyenda na mizi ayaye jeza takamanya ayine pura ayino bumuntu namuvuga afana ni musima nkamutoya mwakira uriya kunga cyankoze kubi ebu wagambira nense muzaburida kipe ijo kore police statement ijo kore statement police ijo kore statement bine piki bine mashita mbahibwa umushara nibena babashanse statement kuriya amwaye kabuza omuringo ngogumwe habaye tombweterembwa ya polisi bari kugira ngo nebasibwa batunje bonka kandi n'ubu kugira esirete barukomo yakwata bakuyizire yazo umuntu kandi ovinji bari kumanya ngo n'umushuma yarwo museri yo kubanza yarabo ya kabiri yazo museri ya gashatu yabanwe yakwatirwa umuntu ogwe mbwenu eki tusasa nanye ni sasa nabatahi banja bibirwe kutukushikarwa gati embweja ekwata umuntu ubu nabantu ari kuteka ngo yakwata mu kikayiguru mugira ngo fayiro ubushobozo mwine tukutumara mutwongereho bundi kandi cyo kwe basabiza bakwiba kandi oshanga bakwiba direct waretembwa erikuyamba nambwe ni insimo mwana kahena nugo ubwo burari bwo n'umukuru w'abantu abakwasera badumuchome no mwana rabanugo rabantare serembwa embwa yakora umurimo gwayo yakwata abashuma nabo bataka batahi babo omu bigambo bye emikatera turi abagenyi RDC wa district ya Mbarara yahiga abantu kukwatiraho polisi omukurinde byabo kandi kumanya ajya n'umuyayi muri icyo naza kukanyicaka nyuma yako kukanyicura hinduke ntati ubwo kunyicura yanahendenze iyo umuntu arikushanga umuntu noro tabe bya kibiye kigishije cyamani cyekomera misha yani manu bitashye so mbwenu okwerinda is your responsibility ito tuiza kubaha manpower tuiza kubaha tips nicyo kwenda kuvuga ndaba vigilantes tukabaha tips okubara atwaze mirimo yabo atyo nuko kuhiga bacyamana bentebe zo kubanza gukora imirimo yabo batine kutina bwisho 1 kirikiriya omukazi oguyashwerwa niba akagitwa na wempetankeje ninga kamujuga ninga kamwanjuro wabo bazira bana numbamanya aha bwinshi umushija nayiza kuguze kibanza wenka atine mukazi kandi okamutera stamp Rafael Omara Osi station ahabwabwiza ubwera yahamye ko obushuma burukuza kuhinduka cyafayo muri itara ahirwo kakora statement eje iwanu gambe baza kwija kubihira hwa bakakweta omukoti tumukwenda kuzayo kandi kumukubura kuzayo fayiro babagira ki bagishinga mbwene umwatu yambe na munonga keke kitwatandika kora ashitamaha obujuruzi bwo nubwo rahereza oyemero kushura no kuko wayemero kutega abo kuba obwo mushumo wareba kora gumeno kiro tinyine bwiri yaheza kwibe byo gukarema naza kwibe byawo agagasha kwa